On said, way, a cra, the Johnny womb, it's in here. One see me crown said ye obia wa dear, a ya ya, or feel sell by an idea, a man who say be you honor. Ye did ja as a yard. Me someone send ye, Maso ja a crowd women. Now, baby, I'm a namano, me pass as a pesse, ye were quite out before so I can't say. Send me Jina hay, send me pepia, alphabet, I sorry at Siamia. Ugunsa. Obi wo kwa wonim saa de we ye chen se de me kora me nkire wi e bi o megina bonten meye e bi na okogina na fichire ba bi na so jaketua bi obetwa cycle keke ene na asore asmani su chimi o yesi wode ani su chim na ye den ekọ obi anwan wadwen enti o kwa obetwa ho sei na obegina obenkum so na nipa na woye wade ne se wonim emu ba ko pekra o command ne kra meja na obeba begina ti se flame no obehu ne ti se sade ye hu nsaman no nti nipa ne kra beba begina nti you have the authority to destroy the person directly sanso na so obi ye wade na ode eja egu ekra mu sei na ode kantambo udin dome ugusu no ogutu kra na wa ufru kra yenhwe yese wasai oyare 3 days special wu ye no because when nimu ankasa ya sai no on said way a cra the Johnny womb. It's in here. See me crown said ye obia wa dea a ya o feel sell by an idea a man who say be wo hono me chira men chire ni nyina de wom nyina ne say ye dija esa ya de what ya say enti me samun sanie na masoja egu ekra we mu na bebi amenam no me pass ase pese anwea wo kwa nipa nante ho enti ye wo kwan a obefa so aka ntam se mi gina he se nipa bia afa baabi asori atia me a se nipa bia afa baabi asori atia me a de ugunsa ten no gunsa ten e wa asase ne so say de ti ubekọ wanim say ti ejani ye mebo atra me abawa mebo atra ya udie mebo atra mane bia nipa bia onfiri nyame na oso me so nipa bia onfiri nyame na opeso odi mani mebo tra gya ya me replace ne kra ma eja no mebo tra gya ya me replace na brabo ma eja no eja se ya de se na adwuma na me pese ensa ya me botra se me ohwehwe me wogyamu a wonhunu na emom me sama ne kra meja wasen abo atra afane fane nyina edeja wati ase enti wo beka se nipa se onante asase so a se ne nan si fomu a enye seja so odi asase ye so aduane a eye duabo a yan reverse men kan si se odi asase so aduane a se o kame ho asem otumi so sa osusu bone ade bia nya de pa obesusu ama me no so odi asase so aduane a mi bo atrege se nipa kro no me replace ne kra de meja no enti o kwa wo wie de wo ye nyina na wo kwa obetwa ho sei na wo begina obenkum so wo begina obenkum so a wo beba sa ba begina bebia wo sa ase no na nipa na wo ye wade ne se unim emu ba ko pekra o command ne kra meja na wo beba begina se flame no obehu ne te se sade ye hu saman no omo saman ba te se musie in a form of musie obeba te se bosuo no nti nipa ne kra beba begire nti you have the authority to destroy the person directly so utimi ye sade we na command na ne pa ne kra pie fi musie ni mu a wo authority say obe smash no ana se obegya na nanako enti na me say enye nipa nyina na yesrekere omo na enye nipa nyina so na yehia omo abonten a ye feel say ye kekan adwan ye den akere omo akọ obi wo ho a wonim sade we ye chen sade amekora me nkire wi e bi o megina abonten meye e bi na okogina na fikire ba bi na so jaketua bi obetwa cycle keke ene na asori asmani su chimi o yesi wodi ani su chim na ye den ekọ obi anwan wadwen ye okwan ahodo bebre aye de eja replace say nipa nti so bi de wugina ho
na ofra okra na odi eja replace say what they say wa fa ho bra ona kan ton so said then you will be destroyed eya na ye ka say nyame hu kronkron say niama wankofum obi a obodua enyam. So this is exactly what I'm saying. Say ofum obi na o ye nipa na ayaya de na eboro ne so no wanya bone facha koma me de me kire because enipa biama enipa bi su ama mu su no mo de ko wom. But before I obey saade we you need to know say you are of no sin. I just an e ka no ohu ni asem. Before I obey saade we no I will say ohu say wo ohu ni asem. Wonfum obi se wonfum obia de a oya nipa ne kra e ba be pie in the form of eja se de eja yadum gina hwe na me pese me hwe nipa o ye me a me wo kwanya me fa so me command na nipa ne spirit ye pie in the form of say wusia na say bosuo me wo kwan se de me pese me ye no no sa pepepe na me ye no na masan adum na gu ade ani ene ye me kaja ne butu na de be ebe di 3 days 4 days and sana ejasrama na duma mechi asemwa sanso na so obi ye wade na ode eja egu ekra mu sei na ode kantambo udin dome ugusu no butu kra na uwa ufu kra yenhwe yese wasei oyare 3 days special wu ye no because when niman kasa ya sei no nti nature servant be say ade e wani so no eno ane wo hunhun ti ya no unu nipa no wasuro nipa sama de oni hu adaje ade ya frɛ na soma no so me yobone ti na kakra nde nature servant me pese me kire no no wo be ye sa kwankire we ya hwɛ sɛ wo hu ni asɛm me da wase. Hello. Abaweni, about Herbal and Spiritual Home, your only female seer and aspire of your time. From a nature servant, Bakope, na menche was so. Eya shall who see ye, Faboneche. Na pem suko when him say no credit a denipa dretchery, any dear one dance pa, and my universe need me kebi maye. Oh, she shaba wa, kumase, me wat on swadi jack. Oh, she shame for idia, moko for idias kissu. Open me contact, na opesa one me a chatty or WhatsApp. 0244 71 85 59 0244 71 85 59. Hwe ho so ye na se obi sorry tia wa universe no etimi aka bia ma. Shalom.